Det er styrmanden på vegne af hele besætningen. Velkommen ombord hos os i SAS og Starlines, så denne tur over til København. Vi er klar til at starte op om cirka 5 minutter. Når vi er kommet i luften, har vi en flyvetid på cirka 1 time og 5 i ganske pæne forhold. Lidt uroligt, når vi letter her fra Palanca, og i København, der blæser det en del, så der kan vi også forvente lidt turbulens på den sidste del af indflyvningen. Ellers ganske pæne forhold. Der er en demonstration af sikkerhedsudstyret for afgang. Det er for jeres skyld. Jeg beder følge med på den, og så ønsker jeg en rigtig god tur med os i dag. Good afternoon, ladies and gentlemen. From the flight deck, your first officer. On behalf of the whole crew, welcome on board. We are soon ready to start up, and estimated flight time today, 1 hour and 5 minutes in good flight conditions. A little bit of turbulence on departure and also on arrival in Copenhagen due to strong winds, otherwise good conditions. Demonstration of the safety equipment before departure. It's for your sake. I ask you to pay attention and I wish you a nice flight. Das ist der Captain Xi. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, welcome at Palanca Airport. Your flight today back to Copenhagen and Switzerland, Zurich International Airport. Der TSV St. Ottmar mit an Bord. Nach einem sehr erfolgreichen Auftritt gestern Abend in Klaipeda. Dann geht es bereits schon los, sehr pünktlich heute gestartet in Palanca, Litauen. Nochmal der Palanca Airport. Schönes Wetter über Palanca. Leichte Turbulenzen werden uns erwarten, hat der Captain vorhin gesagt. Light turbulence on board. Say the Captain. We go now to the start line. Wir fahren nun zum Beginn der Startpiste. So, jetzt drücken wir da auf dieser Piste nochmal und dann gehen wir.
nochmal die Piste vor uns. Goodbye Palanga. Goodbye Klaipeda. Goodbye Litauen. Tschüss Litauen. Tschüss Klaipeda. Und tschüss Palanga. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Take off.